Madume ka gae ke a go amogela go leihlo la setšhaba ka leina ke nna Raymond Logamojapelo. Bošegong bja lekgono go leihlo la setšhaba re utulla go utswa ga naga ya mmušo le tsela yeo dithoto tša mmušo di felelago matsogong a baradia ka baka la go nanya ga matsapa a go lekola dithoto tša mmušo wa province. Good evening. On tonight's show, we expose how government land gets stolen and the way government property ends up in the hands of crooks due to the slow-paced land audit by the provincial government. Afrika Borwa e lebagane le leswena la go utswiwa le go rekišwa ga naga ka botsotsi. Lefatshe le market value ya lefatshe le ke 10 million. Mara City of Johannesburg e le rekisitše ka 22,000. I see just pieces of land, the property as well as part of assets, the building that have been stripped, that have been vandalized. Johannesburg Property Company, how many buildings they own, how many pieces of land they own. While completing the objection form against the rezoning, we came across certain information that to me doesn't seem legit. I won't even try and mislead you and say that we are able to audit them as per the law requires us, due to quite a number of factors. Badudi ba province ya Gauteng ka borwa bja toropokgolo ya Johannesburg ba lla ka go tlhoka ditirelo mola naga yeo e bego e le ya mmušo e rekišwa ka tsela ya go belaetša. E re ka tšatši le lengwe ge re tšwa re ya ka mo Mafuru re kopana le diplakatanyana mo fase ba re no re rezona lefatshe le la mo morago ga ntlo tša lena re nyaka go dia garage, petrol station le car wash. Bjalo ka community ra thoma go makala rona gobane o tliša petrol station morago ga ntlo tša rena because a e dirile 100 meters go tloga mo maboteng a rena go fitlha mo tseleng kgolo. About a month ago, we saw an application for rezoning from residential 1 to public garage and a car wash. We, the concerned residents, were very aggrieved about that because there was no public presentation from the city of Johannesburg, and we was not even aware of this. To our knowledge, we knew that this land belongs to City Parks. Morago ga go bulwa matlho ke dingwalwa tšeo di bego di beilwe fase badudi ba ile ba thoma go kopana le go tla ka maano a go ba kgahlano le seo ba rego ke kgatako ya ditokelo tša bona. Ra thoma go kopana re le community ra re lwantšhane le taba e ya rezoning. Ge re sa kopane go tla community e dulang ka mo siteng e ba re no re bona boto ya sekolo mara diplakata tše di leng mo fase. Boto e re go tla sekolo sa private mara plakata tše di leng mo fase di re go tla shopping center le gym. While completing the objection form against the rezoning, we came across certain information that to me doesn't seem legit. Instance F365. It was sold in 2016 for 200,000 rand, and in 2016 the value of this land was plus minus 4.5 million rand. And in 2024, the property was registered, right? And the company was to another company for 453,900 rand, and the value at that time was plus minus 6 million rand. Go dinyakišišo tšeo di dirilwego dikarolo tše mmalwa di a rekišwa ka mašeleng a fase ge go bapetšwa le boleng bja dikarolo tšeo. Ra thoma go nyakišiša ba le mafase a ka moka ntse a rekisiwa mo monde ra kry-a le lengwe ge o ya mo fasenyana mo e beng e le Unisa Conference Center o na le lefase le le botse mole o ka aga dintlo tše di botse mole wa tsenya batho di low cost flat batho ba dula mole. Lefase le market value ya lefase le ke 10 million mara City of Johannesburg e le rekisitše ka 22,000.
e rile matšatšing a go feta mokgatlo wa bosa wa ntšha kgonono ya gore naga yeo e lego ka matsogong a mmušo e kotsing ya go jewa ke bjelele. Re botlhoko haholo ka ntho e re e bonang mo ko City of Johannesburg. We are under the opinion hore there are many pieces of land thank you the officials. It's a Johannesburg Property Company. We believe hore it's not just the officials that are involved. Impa le di politicians tsa rona, they know what is happening there. Rutwa ba re hona le an investigation to look at how many of these pieces of land have been taken by the officials and the politicians. I say just pieces of land. Hona le di property as well as part of assets, the building that have been stripped, that have been vandalized. Johannesburg Property Company how many buildings they own, how many pieces of land they own. Sa go kgopiša badudi kudu ke gore ke gale ba tlhokometše mafelo ka mašeleng a bona ebile ba beile matlho go netefatša gore ga a šwatlhelwe. Re be re dula ntse re checka gore lefase le e sa lla rena because ntse re bona batho ba tsena batho. Lefase le be ntse le under government a mabedi re mo gona ntse al under Gauteng provincial government le la mo morago lena ntse le under City of Johannesburg. Gana bela ge re checka document re botsa re ka 2014 mafase a re mona rekisitswe le ba reng ba dia garage mo go lona le rekisitswe ka 2016 mara then e re botsa le rekisitswe la ska registering which e explain gore why ge ne re checka is all re City of Johannesburg Gauteng provincial government. ERF 365 is behind my house. I've been maintaining this area for plus minus 15 years. ERF 365, I think personally that this stand was actually fabricated to be sold, because if you look at the SG diagrams, there's no stand 365 behind my house. And if there was 365, maybe myself or the residents would want to purchase it, but wasn't given the opportunity. Sa go makatša badudi ke tsela yeo mafase a ngwadišitšwego ka gona le go rekišwa ka mašeleng a godimo le gona ka lebelo. Now e re makatšang ge a fetša go registera owner o moswa owner o la rekileng o bile wa rekiša ka tšhelete ya godimo go feta a rekileng ka yona. Balo ba tla ba reka mafase ao ra botša gorena e ka ba coincident gore ke eng gore wena o di ba le lucky mafase a le 4 a re bolelang ka ona a reka ke motho i1 and ka moka ga ona gale a rekilwe a registerwa ka nako A1. We went on to do further investigations on ERF 131 and 132. 132 was also sold in 2014 to certain individual from the City of Johannesburg for 400,000. And in 2024, that land was sold for 8.5 million rand to the same purchaser. And the value of that land, 132, is over 10 million rand in today's value. F31, the same thing is applicable. That land is the square meters of that land is 21,808 square meters. It was sold for 8.5 million rand, and its value now is plus minus 45 million rand. Le fas le reme mo go lona le be le diretswe for house residential. Government o le rekisitše ka 400,000 e le gore value ya lona e be e feta 6 million. Then le le ka mo le be le diretswe education le lore le be le worth 7 million ba le rekisa ka 400,000. Kgoro ya thuto ka provinceng e arabile dipotšišo malebana le setsha seo sa naga seo se bego se beetšwe go aga sekolo ge lekgotla theramolao la province le be le kopane. Mo tiragalong ye sa go nyamiša kudu ke gore go tše dingwe tša ditseka tše tša naga ke mo mmušo o tshepišitše go badudi ditirelo tšeo go se phethagalego ga tšona e ba go kgatako ya ditokelo tša bona. It's also a health hazard. But by the dumping site over there, all sorts of diseases and infestations, the rodents, the rats, amagundwane who are in that area there. So this thing is not just a human rights violation when we look at just Dikolo. It's a human rights violation when we look at issue of dignity, issue of safety, issue of health, and issue of just general lives and livelihoods of the residents of Johannesburg. It's a huge human rights violation.
It has a huge impact because it was promised back then, in 20 years ago, that they will build a public school here, and so far nothing has happened. Now we've seen all this is happening, where there's development happening here, but it's not coming from the government itself. It's coming from private owners. Ka 2022 morodi wa ka o baya ko grade 8 re paletse go kry-a sekolo department re dula mo Omonde department ya re allocata ko Seanamarena se kwa Mapetla kwa Soweto go be go sa kgonege o ka re gore ngwana a kgone go fitlha ko sekolong se le gore ngwana o ba tshwantse a tswa mo ntlong ka 5 o ka re wa mmerekong bosigo a fitlha mo ntlong ka past 6 o ka re o tswa mmerekong re lwile ra gopela councilor gore a re thushe go fitlhela o mongwe wa barutiši ba gagwe go tswa mo sekolo sena kena mo sona a berekiša connection ya neng a na le yona gore re kgone go mo tsenya ko sekolong sa mo gaufi now e be ile connection mola gape province e lebagane le tlhotlo ye kgolo ya bodulo mo dimilione tša batho di sa emetšego dintlo lefase le ne o tshwantse e be taba ya dintlo re boditše government gore a re nyake di-RDP mara a dire di-low cost so a se ka re fa dilo tša mahala mara a re fe re patele le rona go kgone re thuše government so eo ke tumelelano ya rena e setšhaba sa ka mo le government e sale a nyametše o gane o dira di-low cost a nyamela a fetša rekša lefase lefapha la infrastructure development ka provinceng ya Gauteng ba re ke mošomo wa bona go fana ka naga mo batho ba swanetšego go humana ditirelo gona. What's important to just state before we go into these specifics, first and foremost, the Gauteng Department of Infrastructure Development is the department that is in charge or is entrusted with safeguarding property that belongs to the Gauteng provincial government. So there is an act that we operate under that governs us, which is the Government Immovable Asset Management Act. Basically what that act empowers us to do is first to make sure that we keep an asset register of all the properties that belong to the state. But secondly, we use that asset register to power service delivery. So departments such as Department of Education, when they need property, where they want to build their schools, where they want to build clinics and hospitals, we then look into that asset register and then we say, how do we then prioritize the asset register? Sionkonke a re ke maikarabelo a bona gore ba tsebe mo dithoto tša mmušo wa province di lego gona ebile ba di šetša nako le nako. Part of these issues, we monitor them quite continuously in a period of a year, and also we do conditional assessments over a period of 5 years. Le ge ba lefapha ba re ba etela le go lekola dithoto tša mmušo ba re go boima go di tseba ka moka ka baka la tlhokego ya mašeleng magareng ga mabaka a mangwe. I won't even try and mislead you and say that we are able to audit them as per the law requires us, due to quite a number of factors. Number of factors include the fact that, if you look at just the pool of assets that we're talking about, it's quite a lot. And the mix of them, it's buildings, it's vacant land, it's properties like houses, that we have to make sure that we take care of and we check. Ditshepišo ka ditšhatše ke tšeo di dirilwego gale. Le ka mo le be le diretswe education e le gore the former MEC wa education Ntate Panyaza Lesufi o ileng premier a Gauteng gana bjalo o ba tshepisitše gore o tlo dira high school ga na dira sekolo sele sa mo le primary ya Omonde primary. So o tshepisitše community gore as soon as primary ele e ba le grade 7 then grade 8 tlo tamo o tlo dira high school sa le community mo emetše public high school le yona ra lebelela department ya development infrastructure. So education e movile a isa ko infrastructure ba re ga ba e nyake infrastructure ya irekiša le yona lefase lele. Coming to these properties in Ormonde, the two properties, we are quite aware of what is happening there. As such, we have reported this to the National Prosecuting Authority as well as the SIU. Why that is important is that when these properties, there's dealings or there's suspicious activity in those properties, it then becomes wise for us to first get the full information about the property before we then act, so that we are protected by the law.
e fela mokgatlo wa bosa o re dinyakišišo ka Group Forensic and Investigation Services ga di a lekana ebile ba dira boipiletšo gore go be le dinyakišišo tša go ikema. Re kopile gore re kopa an audit. Re batla gore ba bale exactly how many pieces of land they own as the city of Johannesburg, but how many buildings they own as the city of Johannesburg, so that we can use this land and the buildings for what it was meant to do, to benefit the residents of Johannesburg, to generate income, the extra income in electricity and water, etc., where they could be using these buildings to generate funds for the city. Re batla gore ba age dikolo where they need to build buildings on the pieces of land instead of gore banke di property tsa city ba fe ditšhomo tsa bona. O mongwe wa badudi o llile ka gore ge diphetogo di direga ntle le go bolela le bona, tšona diphetogo tšeo di ka magampe tsela ya bona ya go phela. I look at it as a residential area, and to have people come in and put up structures where we have no input or say is what worries me, because people can come in and put anything they want, and if it doesn't fit in with our culture, what happens? Also that I feel we voted for a democracy, but yet I see an autocracy here. People are making decisions, deciding for residents, and not considering our voices, our needs, our opinions. Gabjale badudi ba re le ge ba mmušo ba re dinyakišo di a kgatlampana, bona ba tla tšwela pele go thibela moreki wa naga go tšwela pele. So ntwe batho ba dirileng a se yona. Yes, re dirile di-objection, re submitile ko mmasepala, mara bjalo re tšwela pele. Re tlo di-petition ka gore se re se lwantšhangana bjalo. A re na taba le ba re keng owner o monswa. A re na taba le yane ebile a re mo tsebe ebile a re nyaka go mo tseba. Re na le taba le mmasepala o a rekšitšeng lefase la rena. Ko ono moswa re ko go yena monna gešo dula fase o thege ditho o dutse o tshwere lefase la go utswiwa lefase le ba re utsweditše lona bjale ka community ya mo le utswa ke mmasepala a rekšetša bagotsi ba gage ba re sa ba tsebego bjalo re re go mmasepala boela morago e fa banna bao di-200,000 tša bona ba fe di-400,000 tša bona o tšee lefase re tle re dulišane re boledišane as setšhaba. Go poledišano ya rena ya morago le seboleledi sa maloba sa SIU o dirile boipiletšo go mmušo wa province ya Gauteng gore ba dire ditekolo tša naga mme ba išomiše go ditirelo tšeo setšhaba se di hlokang. Ebile se sengwe re se nyakang ke gore mmušo kudu wa no wa Gauteng o le ntho e re bitsang audit, land audit. O lebelela gore na ke dinaga tše di feng tše e leng gore ke tša mmušo ka gore ge di sa šomišiwe batho ba kgona go bona sebaka sa gore ba ka kgona go di tšea ba di rekiša ka gore lena le tsebile gore le na le tšona jale ka mmušo. Banyakišiši ba na le tumelo ye kgolo gore ditiragalo tše le direga ka tšhomišano ya baradia le bao ba lego ka dikantorong. Re bolela ka di-syndicate ka gore ga go kgonege gore motho a rekiše property e seng ya gage ka gore go e rekiša o swanetše o be le batho ba bangwe o šomišanang le bona ko its office ka gore go nthekišetša o swanetše o die transfer o mphe le di-document gore ke a e owna jalo jale seo se bontšha gore go na le batho ka mogare ga mmušo go na le batho ka ntle ga mmušo ba e le gore ba berekišana ka lebaka le gore e bitsang di-syndicate. Ba lefapha ba re le ge ba ena le mathata ge go etla go lekoleng dithoto tša mmušo ba re ba tlile ka maano a go leka go netefatša gore thoto ya mmušo e a bolokega. So what we did is that we looked internally and we said to ourselves, yes, we have these limitations in terms of financial constraints and all of that, but what can we do in the immediate to ensure that we can start doing those condition assessments on our properties? We then took a group of our technically inclined officials, which we call the infrastructure team. E fela ba lefapha ba re go boima go netefatša gore ba sa le lesolong la go netefatša dithoto tša mmušo a ba ka loba tše dingwe na. In as far as we are at now, I believe we are sitting at about 500 billion worth of property that belongs to the provincial government. Now, whether there are leakages in the system or not, that is the function then of us being,
diligent in auditing what is happening in the space. So what we do through the A team that we have assembled, what we do is that team is given, working with our property management division, they are able then to go to certain infrastructure that we have or property that we have to go and do what we call conditional assessments. ge le badudi bona ba re naga e ka ba tswela mogola kudu ka ge ba ena le dinyakwa tše mmalwa ebile ba dira boipiletšo go batlhankedi ba mmušo gore ba šomele setšhaba. Currently, we don't have a suitable recreational ground for the young kids. I mean, if we neighbors get together, we can actually barricade this area for the kids, and we can have an outside gym for them, and they have some freedom to enjoy this piece of land, which is allocated for parks, not for private sales. You know? Ntho re gopelang bona a ba re thietse ka gore ba mo le ba leng gona ka rena go ya ka molao ke rena bahiri ba bona. So ge ba tsoga ba re ilo šoma mong mošomo wa bona ke rena bjalo re ba gopela a ba die se re ba hiretšeng sona ke ka mo re boletšeng polela gore re tlo kopanya di-political party ka moka ka gore ge re le mo re voutile re votetše political party tše fapafapaneng bjalo re a ba tla ba kopane ba re emele e be ntho e tee ba tlogele go lwa ba lwele ntho e leng gona. Go ya ka dinyakišišo baradia ba lebelela naga yeo e sa šomego mme ba iphatlalatša kuranteng ya selete gore mong wa yona a itšweletše. Morago ga fawe ba ingwadiša bjale ka lefelo leo le senago mong mme ba le tšea morago ga fao ba le rekiša. Seo se gapeletša mmušo wa province ya Gauteng go dira ditekolo tša naga ya mmušo pele e timelela. Kgoro ya thuto ka provinceng ba re ge ba sa tsebe ka thekišo ya naga yeo e bego e beetšwe tša thuto mme ba tla bega taba ye go lefapha la maleba. Kgopelo ya poledišano le kantoro ya mmeyara e fetotše ka sengwalwa sa email moo ba rego ba tla bolela le rena ge ba humane nako. Re fitlhile mafelelong a lenaneong la bošegong bja lekgono a re kopana gape la bobedi le letlago ge nako ile e re ya seswai mathapama gona mo SABC2 o ka re ngwalela ka email go leihlo la setšhaba @sabc.co.za o ba re ngwalelago letlakala la leihlo la setšhaba go Facebook. Mananeo wa leihlo la setšhaba a hwetšagala go YouTube go ka lenaneo le latelago theeletša Thobela FM, Lesedi FM le Motsweding FM ka labobedi mosong. A ebe boroko, šalang.